Maşallah. Atanlar. Ya boyu kaç eken bu atın? 1.81 mi? Maşallah. Köstüyü bezin. Yaşı qanday ekan? 3 asay. Sizlerki mi? Ha, 3 asay ekan to'g'onlar. Boyu 1.81. Boğaz qancha ekan ama? 800 ming. Maşallah. Ulağı uyuru bolsa gerek ha? Garantili. Tuğan telefon ne kılavuz eke? Maşallah. Maşallah. Boyun qarangiz tuğanlar. Ot eken biroq. So'raganlarga telefon nomerini qoldiramiz tuğanlar. Ayta bering. 77 menen. 10 47 59 nomeringiz baylanışib ko'rasizlar. Boğaz 800 mingkin. Ya uşunu qancha deydik? 400 ming. Yaş-necha? 4 yaş. Yaş qanday ekan bu? Yaşlar. 2 yaş. 2 yaş mı? Qulon. Narxlar ham sizlardanmi? Yo'q. Ular boshqa. Siz qanchada otasiz buni? 250. 250 ming ekan. 2 yashar. Yozgi 3 yaş. Ko'kni qanchada otasiz aka? Meniki emas. Sizniki emasmi? 250 ko. Buni ham 250. Ular ham 2 yaş o'xshaydi, Ha, shu. 2 yaş. Maşallah, ko'z tiybesin. Telefonlar qoldirib qo'yilib ekan. So'rab qoladi-da o'lchamchada. Ha? Ha. 0997 25 60 nomerga baylanışıp to'g'onlar bog'lashib ko'rasizlar. Tak, bu ko'kni qanchada otasizlar? 250 ming. Yash-necha? 2 yaş. 2 yaş. Ha, maşallah. Bulda sizdanmi aka? Yo'q. Al boshqa. Ha, tak. Qaratlı boğaz qancha aka? Tortpayla qo'yam. Endi bugun bordilar tortpayla qo'y deydi. Ya jo'xshat ekanda odamlar qiziqib so'rab qoladi-da oncha-munchada. Tortpayla qo'yamiz-da. Yani bu yerda sotib olsa, nar joqda sotilib beradi. O, daha telefon arqali kelib qolishim qiziqqanlar bor. Ha, bo'ldi. Qancha pulini aytib qo'yingsiz? 200 yash-necha? 4 9 yaşar ekan to'g'onlar shul burildi. Ha? Aytmadi-da. Pulini ayt, ha, mana u? Pulni aytmay. Da, buni 200 mingdan narxini aytmadi-da. Aytdesam aytadi. Ha, aytmadi ekan u. Yashi qanday ekan buni? 5 yaş. Puli qancha puli? 650. 250 ming so'm ekan to'g'onlar. Ushul otdagi jo'xshi ekan to'g'onlar. Telefonunu so'raymiz, agarda bersa qoldiramiz. Berasiz aka telefoningizni? Ha? Aytib qo'ying, qattiqroq aka. 59 ming. 59 bilan 27 27 47. Shu nomerga baylanishib, bog'lashib ko'rasizlar to'g'onlar. Uloq uyuri bo'lsa kerak, a? Yaxshi. Tak, bu yerdan kimlar taqsa ekan? Qarab. Qancha ekan ham bosim? Yashi-necha? 7 yaşar. Maşallah. Siz qanchada otasiz aka? 300. Qancha yaş? 5 yaşar, ha? Maşallah. Qala. Qancha sotildi? 300 mi? Buni ola? 300 ming so'mga sotildi to'g'onlar ushul. Maşallah. Satılıp tutulanlar. Ya yaş qandaylar, nima? 5 yaş, ha?
Мынаке жоғын ат екен туғандар. Жаса Оламан Улақтың аты екен туғандар. Қайрат сатқан болса, егерде азыр телефон номерынан сұрап алып берем, қолдан келсе. Қызыққандарға туғандар. Негізі күшті аттар келіп тұр туғандар бүгін. Қаншада odası atты әке? Жаш неше? 500 мың, 7 жашар екен. Яшыл, тек. Жақсы. Қаншаға сұрап отырсыз екен? 90 мыңға. Жашы қандай екен? Жашы қандай? 4 жаш. Братан, қанша дейсіз шуны әке? 280. Жашы че? Улағы болса керек, нормально. Үрүй гаранты. Қайырын ат әке? Аравандық. Мына телефонды қалтырамыз ба әке сұрағандарға? Алты іздегендер көпті. Болды ба? Болды. Жақсы ат екен болар. Так, қанша мұның бағасы? 200 мың сом екен туғандар. Қанша тақсыр аттың бағасы? Қанша ең бағасы? Айтып қойсыз ба? Телефонды айтып онда әке? 55 менен. 35, 77, 79, ha? Şuanlar, uşul at çakkan bolsa байланыш бересіздер. Жақсы. Мынау Россия ұқсайды. Қанша екен басы туған? Так. Қолдан келгенше тарта берем аттары туған. Мына аттың номерін алып бердім туғандар, видеоның башында. Қанша екен досым? Братан, қанша? Так, мұны сұрадым, ма? Жақсы, мұны туғандар. Қанша екен әке аттың бағасы? 120'da odası be. Yaşı 3 yaş, 5 yaş. Çok şey. 120 bin son ekan. Aytılış bağısı. Tak. Qaysi atlar kaldı endi? Qancha desa ekan buni? Yaşı-chi? 2 yaşar, 200 ming so'm. Ajakbar, qiziqqanlarga sotaverasizlarmi? Ha? Ayt onu telefon. Siz qiziqib turasiz aka otga? Yem içim geçti olsa. Böyle yaxshi otgan biroq negiz. Bir cuma oldu. Boyu da bir qancha chiqib qoladimi? 1.63 üstü. 1.63'tü. İyi, bir cuma oldu. Kaça bunun bağısı? 140 bin. Kemi var? 95'e çıktı be. Satıl battır 95 bin'e toğanlar. Tak. Kaça bunun bağısı? 160. Yaşı qanday bunun? 5 yaş. Maşallah.
Сондар мен базарды аралап сіздерге қолдан келишинче жылқыларды, аттарды тарта беремін. Анча-мунча кемчиликтерге кечирим сурайм. Мына ушул от жактырмай атаңдар. Бул породасы кандай? Данчак бе? Мына деген таброзы бар экен, а? Данчак экен. Минге болот ошондо? Минге. Пулу канча экен? Жазга 3 жашар. 150 кем бар. Жакшы. Сурагандарга не кылабыз телефонда? 77 менен тоны. 30 27 24 кө байланыш баалашып көрөсүздөр тоны. 150 миң сом экен. Жакшы. Достор, мен тайлар тартамын мындан бу чыгарылышта. Канчада отасы экен караны? 100 кем бар, жашычы? Полторашка. 100 кем бар экен. Так. Канчада отасы бар? Болто экен. Канча берди экен? 67? 67 миң сом берип атыптыр ушул тайга. Так, кеттик. Канча кем болса экен? 70 миң. Машалла. 70 миң сом дейт. Жакшы. Бул канча экен эке? 60. Бишкек беке? Бишкек бе? Билбейсиз. Так. Kança verdinizler aga şuğa? Yok, kança verdi bu? 60'tı. 60 verdi abi ya, dağıt abi. Ha, Beyrut'a degen onda. Çiş oldu abi aga? Çimiştir. Yaxşı oldunuz. Nasıl olsun? Bismillah. Bak, boşa vermeyeyim mi? Yetken yerini sırayım, boşa yerkekler. Kança surat berdi da saka? 72. 72. Полторашка окшойт, а? Полторашка. Kançada otası aka? 130 ming. Ne ola? 130 ming so'm. Bo'ldi. Narag'in. Odam tartmaydi, tay tartadi. Bo'ldi, tartmaysiz. Tartma degan tartmaysiz. Qora toyni qanchada otasiz aka? 100 otaman. 100 otasiz. Kechga qo'ying. Bishkek. Kechga qo'ying. Yaxshi ekan, biroq sindi ekan. Doğru. Ova, uçak kaçık ver. Qaşqani qancha deysiz aka? 90 ming. Bir yaş. Pulun. 90 ming so'm ekan. Çok şükür. Bu qancha deydi aka? Qanchada otasiz ekan bundan? 150. Aja uloqqa chiqadi o'gachi. Bo. No, yaxshi otgan biroq. To'g'ri. Pullarni bilish kerak edi-da. Shuni ko'rib o'tmalar mana. Qancha ekan bo'lsa aka? 400. Yaşıca? 7 yaş.
Жақсы эле улагы бар экен анда, а? Uloqlari yaxshi turib qolsa. Maşallah mına. Qarаңыздар туғандар. Эгерде кызыксаңыздар, телефон номерин сурап алып берем, баалашып көрөсүздөр туғандар. Берген болсо. Айтыңыз ака телефон номер. 56 men. 56 менен. 777 Аха. 800. 800. Boşta attı aka. Аттын суут келе окшойт экен. Ha. Maşallah мына кет онда. Nağlat satıldı bakalım. Ha, kança ekan bağısı? Tutuğuz var mı? Esi çok ekan. Kança ekan bunun pulu? Tartmayla koyayım mı? Boldu. Kança deyse ekan şunu? Pulu kança ekan? 130 bin. Sınır derse ekan tuğanları. Kızıkkanlarga telefon aytabız baka? Қолданбайсыз ба? 72 менен. 75 75 29 26 номери байланышып көрөсүз сонда. Жашы кандай болду эми? жазга 2 Жазга 2 жаш. Ha, bunu kançadasız? Bul dele 130 min. Maşallah mına toğanlar. Kızıksanızlar çalıp көрөсүздөр. Paltarashka ekan to'g'anlar. Ha, bog'lashib ko'rasizlar. Sotıldı aka? Qancha deysan buni? 35 bin. 35 min. Baytala bu? Erkek. Negizi aralashib turadi to'g'anlar. O'shaning uchun so'rab qo'ydim ancha-munchada. Taylar qanchadan do'stim? Qaysi biri o? Bordi chekadan. 40 mingdan 45 ming. Baytal. 45 ming so'm baytal. Buncha qora. 40 ming. Mana shu bari 40 erkaklar. ming so'mdan ekan. Erkek taylar. Ona satıldı. Qaysi narx sotildi o Qashqa? 37 ga satıldı. 37 ming so'mga sotildi. Qanchadan bu taylar aka? 33 takan. 33 ming so'm. Erkek taylar ha? Qanchada olasın bular? 30 ming so'm ekan. Tak. Bu yerdan qayslar so'rasa? Qashqani so'raymiz. Qancha ekan bo'lsa aka? Qanchada olasiz? 35 ming. 35 ming. Qora bayır. Ya bu kuru tatlı aka? Ha? Qanchadan bu? 60. 60. Oho. Kuru tatlılarning ichi maza qilgan-da? Qanchadan? 60 so'mdan ekan to'g'ri. Buni akalarim tezlab ichib o'tirishadi. Bu da qurutmachi? He, kurut aka bir. Ha, ko'y bir ekan. 60 so'm ha bular? 60 dan ha? 60 aka bir. Ha, 60 so'mdan ekan to'g'ri. Tay, o'tibdir, qanchadan o'tibdir? 1000 so'mdan. 1000 so'mdan ekan to'g'ri. Qaysi kanal? Do'stu kanalı bu. Şu qancha ekan bular? Qaysilari? Bo'lsa buna. 1,5 mingdan. 1,5 ming so'm. Bordig'i deng a? Partikilar ko'p. 1,5 Mana to'g'ri. Mana kupaka 1,5 ming so'm. Bulda 1,5 ming so'm. Maşallah bunaga. Şu noqatni mol bozorga kelaverasizlar to'g'rilar. Ol 2 ming so'm. Yaxshi. Bu qancha buna sorilar? Sarılar 1,5 ming ekan. Ha, osti usti 1,5 ming so'mdan ekan. Kemi bo'ladi-da? 18 ming ekan. Ka bu ne qilqat o'shanda? Ne qilqat? Ribo cho'p qora. Cho'p sop Makka, saka, o'shun borda ketadi ekan-da. Mayda qiloja, ikkita bunday qilo. Ha. Puli qancha puli? 18 ming kami bor. 18 ming kemi bor. Motorning kuchi qanday motorning kuchi? Motor 9,5 kW 3 ming bo'libdi. Tushunyo'mi? Telefonni aytingmi? Telefon. Abdulak, ha? Telefonda aytib qo'y. Buna. Nima?
Bu zapaz okşaydı ha? Telefonunuzu aytasızmı? He. 555 Ha, kattara aytavering. 555 95 Aha. 550 15 95 50. Ha, uşul nomere bağlanışıp balaş görüyorsunuz doğru. Buna. Adres qayerdaki adres? Adres şu etti. Noqotda, sentrda. Bo'ldi. Ettik bazı. Paytamen kelgan yaxshi Patinkalar qanchadan aka? Patinkalaringiz. Ha, 1000 dan. O'tiktor aka, o'tiktor. 5 ming so'm ekan. Ha. Ko'z ekan. Ya bu qancha ekan aka shu? 400 so'm bu. Shim ekan, biroq o'ta qalin ekan. Ikkalasini berasiz ekan. Onlar sizler menen do'stluq YouTube kanali bo'ldi. Keyingi chiqarishgacha omon turingizlar. Video yoqqan bo'lsa so'z like, kommentariy qoldirib qo'yingizlar. Qancha oldi aka shu? 31 ming bu. 31 ming. Bolcha bo'ldi bu orqadagi. 29 ming tona. Video yoqqan bo'lsa like, kommentariy qoldirib qo'yingizlar. So'z onlar.